Ekitabo kya Zaaburi eshura 89 endagaano ey'Iruhanga yaragiine na Dawudi. Zaaburi ya Esani omuyezerahi eyagunzirwe n'obwengye. Ndyayeshongora eby'embabazi za Mukama ebiro byona. Ndyaguma ninyeshongora eby'embabazi zaawe, ayi Mukama. Manyisa ab'obusinge bwo n'okwesigwa kwawe n'akanwa kanje. Ahakuba ngizire nti embabazi zaawe ziryaguma zongerweho ebiro byona, kandi okwesigwa kwawe kuryahamibwa omu iguru. Ndagiine endagaano n'obu naatooriine, nindahirira Dawudi omwiru wanje nti biijukuru baawe ndyabagumyaho ebiro byona, mpamye ekitebe ky'obukama bwawe obusinge bwona. Sera. Ayi Mukama, eiguru rihimbisa eby'okutangaaza byawe, kandi n'okwesigwa kwawe omu mutwe gw'abarikwera. Ahakuba nooha omu iguru orikubaasa kugyeranisibwa na Mukama. Nooha omu b'omu iguru ori nka Mukama. Ruhanga okutiinisa omu ishengyero ry'abahikiriire, kandi okutiinwa okukira abamwehinguririize boona. Ayi Mukama Ruhanga ow'amahe, nooha ow'obushoborozi nk'iwe, oyehinguririziibwe okwesigwa kwawe, ayi Mukama. Niiwe otegyeka okuhinduriza kw'enyanja, ebingonzi byayo kubisiikuuka obicureeza. Okahondahonda Rahabu nk'oyisirwe, wabingisa abazigu baawe omukono gwawe ogw'amaani baataataana. Iguru n'eryawe, n'ensi nayo n'eyawe, ensi n'ebirimu byona niiwe wabitiireho. Obukiizi bwa bumosho n'obwa buryo niiwe wabihangire. Tabora na Herimoni zishemererwa izina ryawe. Oyine omukono gw'obushoborozi, omukono gwawe n'ogw'amaani, omukono gwawe gwa buryo gubangirwe. Okuhikirira n'amazima niyo misingi y'ekitebe kyawe ky'obukama. Embabazi n'okwesigwa bikwebembera. Abarikumanya iraka ry'okushemererwa biine omugisha, bagyendera omu mushana gw'amaisho gawe, ayi Mukama. Beesiimira izina ryawe izooba ryona, kandi omu kuhikirira kwawe nimwo batunguurirwa. Ahakuba niiwe kitiinisa ky'amaani gaabo, kandi embabazi zaawe nizo ziriimusya eihembe ryaitu. Ahakuba engabo yiitu n'eya Mukama, kandi omugabe wiitu n'orikwera wa Isirayiri. Omu bunaku obwira okagambira abarikwera baawe omukoore kwoti. Njwekire ow'amaani ekirunga, ntungwire owaatooriinwe omu bantu. Mboine Dawudi omwiru wanje, namushukaho amajuta ganje agarikwera. Engaro yanje eryaguma nawe obutoosha, n'omukono gwanje guryamugumya. Omuzigu tarimubuza bwengye, n'omubi tarimubonaabonesa. Ndyahondahondera ababisha be omu maisho ge, n'abarikumwanga mbateere bagwe. Konka okwesigwa kwanje n'embabazi zanje biryaguma nawe, kandi omu izina ryanje ihembe rye nimwo riritunguurirwa. Ndyategekesa enyanja omukono gwanje, n'emigyera omukono gwe gwa buryo. Aryantakira ati, niiwe Taata, Ruhanga wanje, kandi orukiri rw'okujunwa kwanje. Ndyamugira omuzigiijo gwanje, omugabe orikukira abandi boona b'omu nsi. Ndyamubiikira embabazi zanje ebiro n'ebiro, n'endagaano yanje nawe eryahama. Ndyagumyaho oruzaaro rw'ebiro byona, n'ekitebe kye ky'obugabe nk'ebiro by'iguru. Abaana be kubarireka ekiragiro kyanje, bataatwaza nk'oku naaragiire,
kandi kubarishisha ebinatiireho batayorobera biragiro byangye ndyahanisa ebyokushisha byabo enkoni n'okutahikirira kwabo nkuhanisa enkoba tindimwihiraho kimwe embabazi zangye kandi tindireka bwesigwa bwangye kuba ebishuba tindiita ndagaano yangye n'obukwaku bw'okuhindura eki naagambire nkarahira okwihikirira kwangye rimwe naaheza tindibiiha Dawudi oruzaaro rwe ruryagumaho ebiro byona n'ekitebe kye ky'obugabe kigume omu maisho gangye nk'izooba kiryagumibwa ebiro byona nk'okwezi kandi nk'omujuruzi ow'okwesigwa omu iguru Seera okutakira Mukama ahabwa obugabe bwabo okugayibwa konka hati onagire owu washukireho amajuta wamwanga kandi wamugirira ekiniga oyangiire kimwe endagaano ei waragiine n'omwiru waawe washisha ekirunga kye wakinaga omu mucuucu oshenyire engoze zoona n'engoze z'amaani wazihwerekyereza abayinguzi boona nibamunyaga ahindukire orikugaywa bataahi be otungwire omukono gw'ababisha be ogwa buryo wareetera abazigu be boona kwesiima ogaranjwire rurara ye ey'obwogi tiwamubaasa kwemerera hamere omu rugamba omazireho ekitiinisa kye wanaga hansi ekitebe kye ky'obugabe otuubize ebiro by'obusigazi bwe wamujweka enshoni Seera oryahistyahi ayi Mukama okweshereka ebiro byona ekiniga kyawe kiryahistyahi okwaka nk'omurro ijuka ebiro byangye kubiri bikye abaana b'abantu kawabahangiire busha ni muntu ki oruguma aryohuriire atafe akiya amagara ge omu bushoborozi bw'okuzimu Seera Mukama embabazi zawe eziira ziri nkahi eziwarahiriire Dawudi omu bwesigwa bwawe Mukama ijuka okuba arikujuma abiiru baawe okundi kugumisiririza ebijumo by'amahanga goona ag'amaani eby'abazigu baawe barikujuma owashukire amajuta ayi Mukama bakashekyerera emigyendere ye Mukama siimwe ebiro n'ebiro amiina kandi amiina.